So Ghana the shmamba mamunina maha aha e Gogi TV Africa and a money bisu amoshwe. Pram to breakfast your ball and a magic megua my carson baby sumo. Some for cram in second or your mind and my who be so. My bonnet of farm baby sumo say an area pram to break Cassiabo. Cassiabo milk will be not so much name to me at the brow heritage media. I must say media works who be and send the other have a dorm. My carson besumo some papa. Ni always music and talent school to see a bar. Sebema onyum to da so no so abem sebese usua nyum to hu bibia dia musical instrument vocal training na brand new honest music and talent school first zone properties and investment group so aba sa won sa se won sensem bia de pa be don omo ba som besom esum papa sebema da so so be ya asase ran so abem o asase bi na wo to na ko bi na bo ho de ru amawa first zone properties and investment group say aba se besom wo we need me ko bi omo so masne am timidi kaseboy ebre o ahwefo na mekai wo safe no abaso na wa hye ama afoforo so anya bi ahye na adwe nche no so odi aba emrebe ma makenkan ni nyina e di ama wo medin ne Achiaa Oyiakwan kaseboy wo bete ensem bi afa in Ukraine ni Russia hun toka bi a ensem bi a ekoso no bete ensem bi afa hun abemu abi so a ohwe nwan so ene nkofo bi atutu abona nam sama okone kra eji medinse munsem di ebebrem we ne nsema hodo bi maka gwana besomo se area prem to break asebo medina ne Achiaa Oyiakwan metwa me ho aba me ba me de chumba besomo. Are you in need of media service such as live streaming, photography, video production, graphic design works like logos, flyers, brochures? Heritage Media got you covered. Contact us on 0246 501946 or 0207 013485. Heritage Media, the home of transformation. Sawo pasas papa ne border form na manso twin bia ni hu na afa so langa so sansen bia ni hu dia na make am for fourth zone properties and investment group amount e asase be na wo pe new sites deetete anase de stand esiso zone properties and investment group aba seb ma da yeso nyina abem enti fa won sa so won sensem nyina abedon ye be ho fourth zone properties and investment group e of Kumasi Konum Cement aye ben top hospital so we here mu bia Fresa number 0246 501946 Fourth Zone Properties and Investment Group in Sasira. Mama kwaba ya hesem no nkyeremu eye na wo twetwem no nyanenti yesa Russia man akoto ahye Ukraine man so a kyesenya asanketo a okrom honom sisi amino kase okohonum a basabasa bia ekoso no enam so ama ekrom honum ato baha nipa na wo mu no nyina kyesese no obi ya baby diniti afa we say na man ahodo mpanyimfo bi so a omade hye akopiem e wo Ukraine mu so ombode hyehye ya gu akwam so omade hye makopiem wo hono so ombetimi de omo afri honum bo abrabo ne bia enka omo sisi amino kase enso Ghana yakopon aya adom etimi afa yade hye ni bi bebre na afri honum e de makọ nkronkro bi e ben Ukraine e ho de asomdie honum abone bia ensiye mami to say Poland, Slovakia, Romania, Hungary ene amahodo bi aka no etimi ayi yade hye ni bi afri honum de makọ sa nkronkro yi so a yade hye yagu akwam so mbeti abedu ye man mu asomdie mu abrabo ne bia ento omo. Metwaso e wonsem no na no koda echa mu ensubrani bi etoy e wokaje bi ekro bi a ewo otimantem na saa ensubrani na nam so e ma school dan bi e wo hono ma kyese ho no yesi ya ache no ebi eso paaye enam so ma school for na dia school for na church for no e call ha kase mu school dan bi school bi to say Roman Catholic a e wo honom ene Evangelical Presbyterian school je kyese e wo honom sa school mienu e na omo dan no eso e paaye enam so ma school for ni bi e ho ekọ tibia
bia eni enyan mu sisi am no ka say school for me ensa na omo prepare e de makogu ayaresa bia omo maka nso say do mo akọ school dan fufuro ma na omo sua de a ama adusua no akoye bibia ho no ma achese enhye da enko yie sa metas awon sem ni ma abaemu abia wode mfinsha no dunson a ne din no ede Sani Mohammed a ono no ode enwan ekọ adidie nso so abra ode opapa enwan ekọ adidie no ememu abi ekotutu ebo na chemu eba ne se omu chema omu asase na omu ode emmoa ekọ to didie no eye nipa eye obidia na omu ate no omu ama no woni bebre afa ho se onjai sa emmoa na ode omu basa asase no so no na wentie na papai ama abo enkofo bi pa ama omu akobo no etu asese am no ka say be ma ekọ ne crèche wata na nanum e won se do a apost for mo ho no so de hye egu akwan mu so mo hwehwe nsem ni mu nchemu be bia no so no ye de beso mo meto aso a eye enedan amane ba yenya free Western North Mountain mu ne say ochechwe ni bia ochade wo kogina MA primary and you know ede Prince Bedu dankwa ono so ene abra onam kwa so eko school na onya fort kakra e wo ne car ne hyen a odi ko school no nti oye se obesi na akope petrol e dia begum na bra osi na ohun se aposifo bi ene okada aposifo bi ni okada bi chechechech nkomo chese wantwu basabasa bi esi omontem na ekoba se etu otototo ebebemu na bra mu tututu na ebi ekobo abema iko ho asese am no ka say de na ko asopiti oje ayaresa ahwefo we ne sam kakra mensa kan ya na mde beso mo se enawia prem to break kasebo e meko bi na so masne ametimi edebrel New Orleans Music and Talent School si aba se be bo ama oda ye so be yanyumtuni nso so abem Heritage Media so eyemfoni papa videos flyers logos bia pe bia o media mu bia de Heritage Media ba se be so mo kama First Zone Properties and Investment Group on sa se won sensem ni gina de fa be dan ye ka do se be bo ama oda ye so abem we mu na dwumako bi o mo so masne ametimi kasebo yi ebre mo Ohed meko ya abemu mu e wakronom cement omu Bentopia Hospital eho edwako miensa mabo mu din nyina omu ewo unya hyemu bia so betimi afre 0246 501946 na ne omadi nkomo ama bibia so akoboko mi am de kasebo ebre o mi din ane Adwoa Oyiakwan aseda kase my production team members esinu kwasikiki and the best producer in the world upe waduma ne de obeye asla kese so enkoma ahwefo se mo je ebre na mo share me na mo tie nsema ekoso e oye man ma mu nyina mo ene hwe ade na ya me adoma na wocha ebesi mu no ene eye fiada ene eye boja ye boja akoji obesi akoshifu ebedi akoshifu awoda ene ye boja ene eye fiada ya me adoma na wocha ebesi mu so ebese ehia me de nsema hodo amensa beka no so ndinya ba so mu kama se de bia ye no makramu